And of course, his partner, ang negosyante sa Philippines, Philippines, Madam Maria Suyo. Nagpasalamat, Honorable Brgy Captain, of course, Arnel Samar and Madam Maria Suryo sa limo pa yung figura. Sundan tayo ni, san mag-interpreta sa KURATSA, wala lang ko na bisita. Coming all the way from Barangay Dali, San Roque, Northern Samar, let's welcome Sir William Caranog, papadisan kan Madam Ginny Asiro, KURATSA Mayor. Sir William Caranog and now Ginny Asiro.
sundan tayo ni. San mag-interpret sa KURATSA, wala ko di si Sir Samson Imperial, papalisan ka ng Zima Ariola. KURATSA Mayor. Once again, to interpret the KURATSA dance, let's welcome Sir Samson Imperial to be paired with Ma'am Zima Ariola. Music Maestro. Adi si Sir Samson, kay tinugusta si Ma'am Zima. Hello? Okay, so, tungkol kayo wala din si Sir Samson. Palisan tala si Ma'am Zima, kan Sir Mario Imperial. KURATSA Mayor. Wala na tidi. Alright, so, this is okay. Alright, ikabarak ka, Madam Zima. Kami ka na padis. Ladies and gentlemen, to be paired with Ma'am Zima, let's welcome Sir Nelson Ariola. KURATSA Mayor.
Bonaventura. Yung pa rin nag-request nila, ay lakaman ka, kuhan kay parinig ang Senior Bonaventura. Alright, nandyan po ba kayo? Hello!